Uy, pare, agring ka, tanay, nagsapamat nga yaman. Ay nawaw, ano't orasan? Saka mo, nabati ti silpon ko iti balay. Agawitan pare, nakaturog damat nga yan, iti igit ti talo na yun. Ay, saan pa'y pare? Kaslada kayat ko apapanan. Sa dino, pare? Anya nga tanong agpailit Apailit? Mapantag pasyar Namayag mo tin asaan taan agpasyar. Awan ka dito rami-dami ti garden mo, pare. Awan pa, saan kami pa'y ba't nakamula, pare? Intun sumaruno alawas turatan. Ay nawaw, sa dino tinagapwam kat bigbigatan Mariwena. Iti ayanda pare Henry Mare. Saan pa'y ngamin anagawid da Arwel? Ay, talaga asaan ang matatao ijay balay no adda kwarta nga igem na. Sa dino kay tinagturugan na Mare. Day tangarod ti jak amo Mare. Awan met ti tao iti ayanda pare Henry. Amangan kit dino ginastos dametten ti bayad tinateng me. No apay ngamin nga intugot na amin Siyempre, kayat na amakit-kita dagiti tattao anapuskol ti kwarta nga imbulsa na. Day tamat ti paglaingan na, tagpalastog. Ay awan Mare. Talaga nga agbak to zero kayo manon no kasta. Day tangarod ti makauma Mare. Kanayon na nga ibaga asaanen maulit. Ngamay na, aging gaita, isulat tamot ti mapaspasamak. Ay sus, sapay nagrigat ti aggarden Mare. Kontenton sa magpiman iti adda akasasaad mi ita. Aggarden, agsingir, no maibos, aggarden manen. Ay sus, agbambanog kay laang no kasta Mare. Awam nga rod maurnong yo. Awan at talaga taggagatil ti dakulap ni Ruel amang igastos iti bayad tinateng mi, Mare. Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Ruel. Sa dino, tinapnapanam iti manu nga aldaw, Day ti bagbagakan ka. Nuad ti kwartam, ay na, kumkumpulme ti papapanam. Di ka matan matatao dito balay. Kasangsangpet ko lang. Di mo pagbasuraan tilapayag ko Di mo ibaga nga inibos mo ti bayad tinateng tayo. Anda pa'y nabati, bakit? Anda pa'y 1,000. 1,000 laang? Sa dino nga rod tinangipanam iti daduma? Kinan mo? Di ka pa'y agyaman, tanda nabati. Adaangam day talaan. Di bali agmula tayo tumanin bakit? No adda mula tayo, di adda manin may lakaw. Hay, kastalakit din akanayon. Agbak to zero tayo manan. Hay, makauma ti kasta akanayon. Agsingir inton may boss. Back to zero manan. Awan lang pagbaliwan mo ti kastoy akasasaan. At naman ti saludsudak, pare Henry. Ano na ito, Mariwena? Sika ti kaduan nila kay ko anang igastos iti kwartana. Husto ak ka de. Uwan, Mari, siya ka ron. Naimbag ka pa'y. Nakaraman ka. Ay nawaw, sana siya ti pangibagamit ti gasta. Ni Pari Noel, tinagboluntaryo nga gastos. No apay mat asursurutam amin nga ibaganakan ka. Saan mayit, Mari? Kinapuno na, nilakay mo, tinagpilit. Nagset kami diti balay. Idikuan, napan kami ti tersena. Sa kami man nagpailay. Ay, nawaw. Apay ati ka pa nagpulaswi na pakay. Apay, awan mat kamok apapanak ika. Imbagak mutken ka ngagmula tayo ita. Sanan, masadutak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po. Mapan ka tasi kamot tinalaing amangi gastos iti bayad tinateng tayo. No adda kwartam, apaw! Di ka matatao dito'y balay. Ngam no naibusan, da tao manin ti kakaasing agtrabaho. Gimatangak matiti masapsapol tayo dito palaya. Dakdakkel pa'y ti sinayang mo akwarta, ngam ti ginatang mo para dito'y balay.
Manaw tinyawat mo kanya sa ngaribulaan. Imbes nga adda ti urnong tayo, awanen taginastos mo mat. Ita, ano sam ti agtrabaho asikalaang? Nakamisuot mo't ni Pare Ruel alimabas iti paraangan mi itay, Mariwena. Nagapa kayo ka de? Pinagsasawak piman itay, Mare. Apay mo't Mare? Tamapan kami kanumanin agmula. Anya? Isupay ti makaungat idijak kayat ti sumurot kan kuana. Anya nga rod ti plano mi itangay, Mare? Ag kanya-kanya kami latan iti kwarta, Mare. Ag sapulaklaan iti pagtrabahwa. Isumot laang, awan ti ganas ang mabambanog nga agtrabaho ijay garden, tawan met nga rod ti pakakitaan na. Dahil tila, tinapatingin na po, bakit? Wan, numabisin ka, agluto kamot, nabanugak anak ipurdiya. Anya? Ano sam tasaan laang met asika ti mabambanog. Ang mumutasak lang tiyag-trabaho di garden. Apay, adi ka nagluto. Ay katano sam kas nakunak itayon, nakipurdiya akmo. Nagregat tagsibog no awan ka bakit? Makabanog. Ano sam kunak lang arudan? Di mo nga minamo ti mangidulin iti kwarta nagrigregatan tayo. Enjoy now, reklamo later. Ay nawaw! Apay asika lang ti agtrabaho, Ruel. Narod na nang. Ti asawam ngay. Di na kaya ti tumulong. Apay ka naw. Tsaka mo na nang. Nagadumay pagbaga na. Ay saan na mabalinti kasta? Rumbang nga tinulong kayo at agasawa kayo nga raud. Anya nga rin ti marami daak no di namat kayat. Bayab, kasaritak tumanday sa awena. No saan kayo nga agmula, anya nga iti ipakan niyo kadagiti ubeng. Agtugaw kayo pa'y nanang. Agyaman na, kwena. Anya ti masapul yun, nanang. Mayak ta kayat ka makasarita. No apay mo piman adi mo tulungan nila kay mo agtrabaho. Deserve na dayta, nanang. Ay saan anasaya ati kasta? Kaasi dagiti ubeng no kasta ti kapanunutam. Siguro kurang manen ti istorya ti asawang kada kayo. Amuyo ka day. Nagsingir idinapalabas abulan. Ngem imbes nga ipadulin na kanyak. Saan? Taginastos da iti konsintidor akumpare na. Anya? Panagkunayo, nanang. Asino mati maayatan at tumulong nga agtrabaho no kasta lang ti asawa? Saan matatao dito'y balay no adda kwartana? Saan nala malagip ti agawid no naibusan? Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat si Caruel. Anya man ang timbasol ko bakit? Imay ni nanang dito'y balay itay. Anya manan ti inistoryam kan kwa na, Siyak manan ti dakas? Na tas anak mo ta natultulungan. Ang bumamarigrigatan da tao. Alisto kang agpatulong kanyak no adda ti trabaho. Ngam no may papan iti kwarta, ay na, awan mati ko nam asaludsoden nak, no anya ti aramiden ta iti bayad tinateng tayo. No, di mo kayat di saan lang. Basta paggudwan ta tigastos dito balay. Sana mabali na sa klahan? Una, day talagayam. Inal daw samot tan nga agungungot ka, Mariwena. Ay, agburak nga rod ti darak, mare. Tunggal mapanunot ko ti inararamid day ta arwen. Agsarita kayo manen, Mare. Maurnos yu pa'y mat siguro dayta. Kasano, kat di na aklunan ti kamalina. Iso pa'y laang ti na pride mo. Siyak pa'y laang ti karkaritan na. Ha? Ti ko na siguro, kat jak kabailan ti makipurdiya. Kasla napan pa'y ni Nanay Yoli iti ayan yu idi kalman, Mare. Una, ta incomplete manen ti istorya day ta Arwel. Siyak manen ti pinagbalin na adakos.
Nakasaritak ni bakit mo idikalman. Kat amam na niya ti kunana kanya cruel. Anya na nang. Di ka kano matatao ijabalayaw no adda kwartam. Saka la kano agawed no naibusan. Tidakas na, kwarta ang nagrigrigatan niyo mantigas gastusan. Imbes nga ipadulin mo kang bakamaw. Nanang. Sikat ka mali anak ko. No siyak ni Wena, talaga sumadutak matlaang ano kasta. Agmula kayaw, inton agsingir kayo. Saysayagam ti kwarta kadagiti awan ka es kan na abanag. No maibaws, back to zero kayo manay. Saan mo taka na yun, nanang? Amom anak ko, saan anasaya at tikas tang aramidam? No adda ti bayad tinatengyaw, iplano yo analaing Ibang kuyo no isaw, wano saan, usaran nyo apag negosyo, tapno adamot pakakit-kitaan ti pagbambanugan yo. Wala, uwanan, nanang. Sikat agpakumbaba, tas ikamat gayam tinagbidot. Agkagatal ti dakulap mo amang higastos iti kwarta nag... Nyoli a kwarta para kada kayo, tata. Ano ti kwarta, Dolor, anak kao? Planok ti agla ko iti tinuno, tatang. Anya tinunaw. Kumpleto ka, tatang. Ada ka dita bangos, karne, kanda dumapay, tatang. Ayun. Maya day na panunot mo, anak kao. Nangro nakit mahilig dagiti kalugaran tayo iti tinunaw. Isumat lang nga ti madlaw ko, tatang. Ano nga ro namang rugi ka? Inton umay asabado siguro, tatang. Ipatarimaan ko pa iti pagitunwak. Kan gumatangak iti mausan. Tinuno! Gumatang kayon, karuba! Day, aglakla ko kamot gayab iti tinunaw, Dolor. Ay, wala na, Cora. Kasapulan nga agagat da tao, tapno agprogreso matibiyag. Ay, bayat day ta. Bayat day ta na panunot mau. Gumatang kayo nga rodin, ana na, Cora. Mala, ikandak man iti 5 nga isaw. Ay, si Dayo, nana?
Adapay nabati abangos kan tilapia. Gumatang kayon. Tapno sana na masapul nga agluto kayo. Alaman nga raw. Ikandak iti maysa at tilapia. Maysa laang. Tada na panan ni Tata Baguryaw. Alangarod na. Agtugaw kayo pa. Ita itunok tigat-gatangan nyo. Ay nawaw, adumot kitao iti paraangan da dolor, midol lakay. Wen bakit? Gusto mo na iti makikita. Anya ti ilakla ko na aya, kas asok manin ti paraangan da. Tinuno ba kay? Anya, Tinuno at tilapia, bangos, isaw, basta, naglalaok. anya, maanusan ni dolor ti agla ko iti kakasta. Bakit? Mangdag ka mangkid iti sa hanggason dita. Tagumatang iti sidaan ta. Gumatang kalaangan iti lunggan ni sa hotdog. Ya. Sigurado asaan anaimas tila ko day taadulor. Saan na naimas mo nga ibagbagam dita? Di mo pa'y naramanan. Ay nawawmait bakit? Nagatang amin alako. Iso amasapak ngagpalingki inton bigat tatang. Mayat ano kasta, Dolor, anak ka. Tulungan nakto ang mga isagana iti may tuno tatang. Adwan tayo, tamang ano agkurang tumanan. Uy da, tulungan ka, anak ko. Isurum lang doon yung taramidag. Di kay madanagan. Nalakalaang ti aramidan niyo, tatang. Huwag gaya, saan nga taga-agriklamo na giti karo ba iti asok ti tinuno alakaw? Adayumat ti ayan ko, tatang. Sa maysa, saan mat agrabe ti asok tapno agreklamo da? Sa bagay No adaman pa iti maylawan amayangin iti ayan da, ay kat maawatan damat siguro dahitan, tatang. Naimbag abigat mo, pari midol. Anya ti masapul mo. Maray, reserve kanto man iti tinuno alakaw. Ay, inton malampay ti panaglakok. Agpalingki akpa inton madamdama, pare. Ibagak lang nga nasapsapa, maray. Tamangan lumay busanak. Ado ti lakok ita, pare. Reserve ka lang ta, maray. Narigat ti maibusan. Sapay, makasidsidak iti tinuno abangaws ken karne, mare. Isurat mo nga ro dito yung notebook no anya ti ipa-reserve mo, pare. Kamangan lumalipatak. Nagyaman na, maray. Ay, dagasekto, kalpasan ti trabaho. Mabaling ka di nga umakar ka iti pagtugawam sika, dolor. Ay, nawhaw. Iti anya kumaga po, Carla. Kat komportable ak matititugawak. Ngam siya sa anak a komportable. Anya? Ay naawanan ti ado pa asa umakar ka kit din. Ay, saan ka maawatan? Nagadulakit din nga bagbagam. Siyak man langan ti umakar. Hay, makapasurun ka man. Di mo ka di maangot ti bagim, Anyat kayat mo asawan, Carla. Agat tinuno ka, dolor. Ay, nawhaw. Day talaan ti makagapo? No komportable ka iti kasta nga angot mo. Siya, sa anak a komportable, nasakit iti akong. Naramadam ka day tinuno alako ni Dolor, Carla. Saan pa'y nanakora? Ay, no siyak ti ka. Gumatang ka matintin kwa na. Naimas man ti ginatang ko di na minsan. Mayat ti timpla na. Ay nanana, sa anak nga interesado itila ko na at tinuno. Ay, nawaw. Apay, Mike. Narigatan nana. Amang ano narugit tila ko day taadulor. Ay, saan ba't siguro? Anyat amom ngay nana. Saan mo mat amakit kita ti proseso nga aramidan na. Sakbay amay tuno dagiti lako na. Amom ka di. Naranaak ijay paradaan itay agsapa nana. Agat tinuno. Ay, nawaw. Hay nasakit iti agong. Noan niya ti angot dagiti tinuno alako na. Isumatan ti angot na. Hay makapadismaya nana. Anya? Ay nawang, anya ti nakasupot nga inyawid mo si Kamidol.
Tinuno day ta, Carla bakit? Anya, gimatang kapay laang iti tinuno ala ko day ta adolor. Kahit ko tagsida iti tinuno bakit? No gimatang kalapta ko maiti bangos, di sinigang ko mati pangrabyanta. Kas na ko nakitain bakit? Tinuno, di kahit ko. Ay, jak kayat day ta tinuno, midol. No di mo kayat. Adumat ti itlog di ta. Isupay lang ti anusam aksidaan Amom ka day lakay, Naranaak day di ang mari dolor igay paradaan iti agsapa. Kat, ay na, sabali ti angot na. Ayo, mangrugi ka man ako nakon. Agat tinuno lakay. Pagbali ni pima na natugyo di tao. Saan ay apod no? Diya mo king ka. No di mo kahit asuportahan ti negosyo ti karubam. Agtatal na kalatan Sana day tadadaulam kiti katagiti customer naman. Anya aklase nga ugali data. Inya iti nakakartong nga in-deliver datulaw. Flat screen na TV, tatang. Ay nawaw. Nangalaam nga itinggatang mo anak ka. Ganan siyak iti tinuno alakok, tatang. Ay, mga nuawanin ti pagpuna anak ka. At dapay nabati, tatang. Nag-reserve. 2 bulan mula nga naglako iti tinunaw. Ita, gimatang iti flat screen na TV. Tapdo masukatan ti daan at TV a pagbuybuyaam, tatang. Manulaang mo ti flat screen na TV, ita? Imbis nga urnongan pare ti bagim ko ba? Di kay madanagan, tatang. Adapay mat nabati aganan siya. Ininutan tayo laang ti agpundar iti gamit. Ipanagnag ko nga adda kwarta iti tinuno, tatang. Anya nga tagi nakakarton nga in-deliver da iti ayan da dolor, midol lakay. Flat screen na TV bakit? Apay ka de. Ay nawaw, nangalaan namot nga ta iti inggatang na. Ige ang mga nuganan siya na iti tinuno ala ko na. No kasta, talaga dakkel matiganan siya na. Santay nga mo Oray dakkel tiganan siya na no makaperwisyo mat iti kaaruba na. Na, kanya man ta makaperwisyo sa sasawam di ta bakit? Wan tadumanon matan dito'y balay ti asok ti tinuno alako na. Anya, do abulan nga aglaklako iti tinuno ni Maridolo. Ngam italang nagreklamo ka iti asok Carla bakit? Di mo ibaga nga umapal ka. Ay nawaw, anya kumangay ti apalak iti day ta dolor. Kano agat tinuno day ta babae. Adayo anabang bangluak ngem iso lakay. Mabalin ka ding agsarita ta dolor. May papanitihan niya, Carla. Sigurado amangilako ka manin iti tinuno inton malam. Ay nawa. Ada ka di parikot iti lakok at tinuno, Carla? Mabalin ka di kontrolam ti panagpaypay mo, Anya? Dumanon nga min ti asok iti balay mi. Kano adayo matibalayo? Kasano ko mapasamak dayta? Maangot nga rod ti tinuno ijay balay. Ay nawa? Tay imbaga ka, kontrolam ti panagpaypay mo iti lakom. Diyak kaya ti maipadakin ka nga agat tinuno, dolor. Anya ka lumit ti reklamo dahi ta Carla, anak ka. Ti asok kano ti tinuno alakok, tatang. Apay ti asaw. Dumanon kano iti ayanda. Anya, kasano ko mapapasamak dahi ta? Ka malumit amit to tinagbaitan ti balay tayo. Kastamat laang ti kunak itay, tatang. Ngam ipilit naman. 2 bulan na naglakla ko kay ti tinuno anak ka. Italaang nagreklamaw. Diyak man amo iti dayta kaaruba, tatang. Awan lat mangag ko kankwana no di agat tinuno. Apal siguro tinaduma anak ko. Anya ko mati apalan na ngay, tatang. No kayat na kat agla ko mat iti tinuno. Awan mat parikot kanyak, tatang.
Siyak ti babayin mo iti kastangar aramidam. Apay manan, midol lakay. Inapam ka numa ni Dolor itay. Nagpulong ka di day taadolor kan ka. Sana ni Dolor tinangiba kanya, ni Nana Cora. Pudno matimbagak. Makitam ka di tibado tayo anak kasalapay itiruar. Kaibilbilag ko lang dagita. No agtuno mananday taadolor. Ay awanan Agat tinuno tayo amin lakay. Adayo mo tayan na bakit? Oo, ura adayo. Maangot lata dito'y. Nasakit to pa yan tiyagong ko. Sikat ti ayan ti parikot, Carla. Awan ti maangot ko. Simuro siguro manan ti kinaman nag-aapal mo. Iso nga ura adayo ka maangot mo. Anya? Kasta mo dagiti manag-aapal ka. Agaramid da iti wagas, tapno saan ngagprogreso ti pada da tao. Tsaski ka. Ay, dumadan ti customer mo, iti tinuno alakom, Dolor. Wan nga ron, Nana Cora. Taga-kabangibang abarangay, ti dadong manana. Muray ipagbagada nga agat tinuno ka. At least, tadaganan siyam. Pudno launay, Nana Cora. May mayaton ati agat tinuno. Tinapatag, saan tayo nga agur-uray, iti iyawat ti sabali a tao. Iti kasta akinaado ti customer mo. Kasapulam sa, ba't ti katulungam? Adamat ni tatang, Nana Cora. Alaan na ba't na? Uray para paypaylaan no isaw. Ay wun anana. Urayak lang amalpastiar aramiden da pwesto. Tapno na lawlawa. Kan nalaklaka ti aggunay. No kasta. Pagpwesto am gayap, ti rin-renovate da. Awan na. Tapno makontrol matlaang ti asok. Tapno awanan ti makagapong agreklamo day ta akarla, nana. Ay, ad-adda nga umapal no maamuan na alimawa ti pwestaw. Ay nanana, awan ti laban ko iti dayjay akarla. Tasyak, agat tinuno isukat na kabangbanglo. Ay, nabanglo nga agpaisaw nga mawa mabukod na kwarta. Jables anak ka uyaw. Ang masaludsod ko man, nana. Pudno ka di nga agat tinuno, ay gaganga, ay talaga akasta, takasta nga rin tinegosyo, balasang kaw. Kin agdigdigos ka, may talpasan ti panaglako, may titinunaw. Talaga lang kidi nga agat tinunaw, ti ugali day jay akarla. Uray mano adigos ti aramiden na, kin mano abang banglo ti usarin na. Saanen ang maikat? Nakitam ka ti pwesto ni Dolorita, Carla, bakit? Anya ko maita. Mayatan. Makontrol ta asok. Awam mo sigurong ti makagapaw, tapno agreklamo ka manang. Na, sa anak nga agreklamo, no sa anak ang maag-agrabyado. Yak kaya ti agbalin nga agat tinunuan niya. Agat tinuno kong kunam. Awam mo ti maangot ko, no kasta masalaw ko ni Mari Dolor di tadalan. No kasta, naskan nga agpa-check up ka. Imposible, mat adi mo maangot. Oho, si kaki di at enti pare ko. Agar aramid ka iti panguyuyawam iti pala matao. Siyempre, no madama ti panangituno na, ekspektara mga agat tinuno. Kas makita kat agdigdigos mo ni Dolor. Bakit? Anya ter aramiden nyo iti ayanda Mari Dolor, Nana Cora. Pinurdiya nak. Apay ka, day. Anya? Nakipurdiya kayo, Nana? Wan. Apay, ada ka di pa rekaut. Iso mo ilagayam nga agat tinuno kayo mo. Sika lang, sabat ti makaangot, Carla. Agdigdigos kami magkandulor, Apay, di yung maangot ti bagiyo. No kasta ti kunam, okay lang. Di balilatan nga agat tinuno kami kanidolor. Tinapatag, nadalaos ti trabaho may. Saan akas kadagiti daduma dita, anak ka uy-uyaw, ngam jables mga raud. Anya?
Anya tinsawang ni Nana Kurakin kaya, Karla bagay. Jable sa kano. Na, tagkatawa ka pa lang matakas na. Kasano kuma nagbaling nga, Jables. Trabaho mo, ti manguyaw ka damang tatali, ti pada matao. Ay, nawaw. Ay na, tinagdumaan nyo lang kini Mari Dolora niya. At datiganan siya na iti trabaho na. Kitsi ka, uray piso, pulos, awan maswildong. Kastapay lang matibagam. Abay, masaktan ka iti imbaga ni Nana Kura, Jables ka. Oho, nagsasauday tabakit. Kunamlan asino mo. Amukit ngap apalandak lang. Iso akastada. Ay nawaw. Api ngagkabil ka ngay. Las mo daytan ha. At dalaang timangag kong agat tinuno kung kunaman dita. Makaraman ka talaga kanya. No, Kita ayam ti ko ng mga agat tinuno. Inot piman nga progreso ti biyagda. Makagatang dapa iti gamit da. Sika ngay, nga buyaw-uyaw. At nakadimot ti may panlakil mo, ha? ha? Iya po ka. No sakti sika, dumawat kan iti pamakawan kini Mari Dolor. Dayta ugalim ti agat tinuno. Anya ti aramidam dito'y pwesto, Carla. Gumatangak man itila ko maatinuno, Mare Dolor. Ay, naibusan, Mare. Anya ngay di makitkita. Ay, nai-reserve daytan. Aging ga kadiita kat nasakit tinakam mo kanya. Ay, saan matkit di? Awan ti sakit tinakam ko kan ka. Diyak lang kaya tamasayang ti oras ko iti tao akas kan ka, Carla. Agsapol ka kit di matiti trabaho. Tapno saan nga ibaga ni Nana Cora, jobless ka. Jobless ama naguyaw. Ay, diables ngam na banglo. Si kakit di man. No ko na mga agat tinuno at least nasaya at ti ugalik. Saan akas kadagiti daduma dita, anabanglo ka no, ngam agat tinuno mo ti ugali na. Ti angot nga agat tinuno, may sa adigos laeng, maikatan. Ngam no ti ugali nga agat tinuno, ay awan, mare, uray mano adigos, ken mano abang. No kati tinatamag ko. Nagsubli ka no matan ni ising di tapalayta. Ay wan, Mari Lori. Ay nawaw. Naimbag man ta napakawan pa ilaang nila kay na. Kalpasan ti panaglalaki na.
Ay, naka-amiris siguro na, Mare. Ay, nagasa, tanaanos nila kay na ang nakababain laonay, tikas jay ngay naramid na mare. Di mo nakontento kin lakay na. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Mari Lori. Ang mga noon da makangag. Ay, si kakit di mo't Marinora. Kilchoy ka mo't. Di bali ata pudno mo ti pagsarsaritaan ta. Pudno mo't nga may nalalakiro day tanga iseng. Gumarampang mo't maray. Ay na, Mari. Saan anasayat akat katawaan tayo, ti kamali ti pada tayo a tao. Ay, no di mo kayat. Mapanak man laangan iti ayan ti may sa ako marita. Da kami laangan tag-istorya maray. Kunaklakit din si no ti masalaw ko iti dalan, si kamo gayam, iseng. Kumusta ngay? Naimbag man, tanalagip mo ti agawid. Ha? When now, imbati na kamulaang, itinangisukatam kan nila kay mo. Isu no choice ka. Ay, nawaw. No awan tinasayat niya ibagam. Di ka manaktak, Lore. Ay, mabitlaan. Apay ngay apumanaw ka. Kat saan mo pa yan nasungbatan ti saludsud ko. Aklo nakabidot ko dayjay. Ang pangaasim, tadi mo ko man isubli pa itinapalabas. Napakawan na kunti asawak. Ay, nagturod ka nga may na mga ramid itikas jay. Anya ngay ita, si kamot lang tinakababain. Amok daytan. Saan ang masapul nga ipalagip mo, Lore? Ti bagam kit de, nasakit ti lapayag mo ang makangkanggag iti ibagbagak. Gaputa, pudno ket ngaraw. Bantayam ni Lori. Ay nawaw, apay ni Lori manang. Iso ti number 1 amang imarmaritis ka ni bakit mo. Anya? Dayta ti pudno. Nagkamali lang arudan di tao. Ibabain na kit di nakarkaro. Pakaragsakan na siguro no i-down na ti pada na a tao. No kasta, isugayam, tidakdakamatan ni ising ni dinaminsan. Amo pa iti day dya a babae. Day talaang mangibabain iti pada na a tao ti paglaingan na.
No agsasao ko namla no asino a perpekto. Marana aklang talaga amakang kanyak daya tao. Bagbaga akmet no kasta nga umay dito'y balay. Gamay na, awan denggen na ading ko. Ay nawaw, nasapa ka met, Marilore. Sa dino ti papanam. Ay, ijay man sintro, Marinora. Anya kay ti aramidem ijay, Mare. Ay, mapanak man makiistorya kadagiti ko kumarik dita. Ada ngamin tinapataga pagsasaritaan mi itakay. Di mo ibaga ani ising manan akalugaran tayo ti topic yo. Ay, naalalam, Marinora. Isua talaga. Ay, babae ka. Ngam edad dawn mo matipadam a babae, Mare. Anya a klase ti kapanunutan dayta. Nagbabawi lang arudan di tao. Ay na, Mare. Apay ngamin aya nga affected ka kat saan mo't asika ni ising. Saan mo't lang akabkabagyan. Ay narigat ti kasta, Mare. Inton kwan, si kanto mo ti maisyo. Si kanto mo ti pagpiestaan dagiti chismusa. Ay, saan to ang mapasamak day tamaray? Gaputa saan akas iti dayjay nga ising? Sos, nakarkaro ka paikit din ngam ti asawa ni ising. Di ka matan sumarda nga mang padpadakas iti tao. Si kamat gaya manang Nora. Agtugaw ka manang. Agyaman ak ising. Adda ka di masapol mo manang. Awan matkit di. Umay ka lang kumustaan. Italaang manan amakita ka, kalpasan ti makatawan. Naimbag ka pa'y manang. Nasaya at kalata kanya. Si kakit di mo't. Sa anak mo takas kadagiti kaaruba tayo, apag piyestaan da ti isyo ti pada da tao. Imbis nga ikararagan da, saan tayo maritis da paikit di? Ay, uwan nga rod manang. Ngam, awanan maaramidak. Kaputa basol ko matpiman. Nailaw anak ngamin. Uray pa'y basol mo. Saan lataan na saya, tikas dyan nga aramidan da? No nagkamali ti maisa a tao, saan kumakat katawaan, wano pagang angawan? May kararagan kit di kuma, tapno malawlawagan, ti kapanunutan na. Agyaman ak una iti dayta na ibaga manang Nora. Aramidak mat amin akabaalak tapno makabawi ak iti asawak. Ay uwan, kasta ti kasayaatan nga aramidam ading ko. Panagnakam ka nila kay mo apudno ti panagbalbaliw mo. Di mo latalikas kaso dagiti maritis. At danto aldaw dagita kunak lang arudan. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak ising bakay. Uwan gayam. Imay ni manang Nora itay. Ay nawaw, anya ti may na imbaga. Nakis-istorya mat lang kanya lakay. Nasayaat nga rod no kasta bakay. Bilibak una iti dayja amanang Nora lakay. Apay mo, Ngamin, uray no nagkamali ak ide, nasaya at latamot ti panakisarita na kanya. kasjaya talaga ni Manang Nora bakay. Sipud pa ide. Nakunana pa'y ano sa anak abisi, mapanaklat ta kano iti ayan na. Ay kit mapankapi man ah. Okay lang mo't kanya. Kadagiti amin akaaruba tayo, ni Manang Nora ti kasasayaatan. Awan pulos nang ngagkukin kwa na lakay. Marinora, pudno ka day tinadamag ka. Ay nawaw, anya tinadamag mo, Marilore. Napan ka kano matiti ayan da ising idi kalman. Ay uwan, pudno tinadamag mo. Ada ka di parikot. Ay no kasta. Kaya't mau tigayom akasken kwa na maray. Chip kamut amaray. Kas kala maaw-awanan itigayom iti kastangar aramidam. Ulitak manan, Mare. Nakaamiris ang tao. Naamiris ng dagiti biddot na. Iso ano mabalin laang, sardangan yun, Mare. Awan ti tao a perpekto. Iso an narigat ti agsasao. Tama nga no dumteng to ti aldaw, nga agbalatag kada kayo dagiti dakes nga ramidyo. Ay, day tatisaan ko nga ipalubo sa mapasamak, maray.
No siyak ti sika, imbis amapan mo imarmaritis di tao, ikararagam kit di Kapag naman dis istorya ak mare. Wen ngam naragsak ka kaday mare. Panagkunam ka di kat nasaya at amapan mo kat katawaan. Wano ibaba inti padam a tao no adda nagkamalyan na. Anya dinadamag kaw, may papankin ka, Lore, anak kaw. Ay nawaw. Anya tinadamag yung tatang. Puno ka day, pinagkwartaam laeng ti ex mo. Ha? Asino mo tinakadamagan niyo ti day tatang? Isumat kag warwara sa damag iti paradaan itay nagpasintruak. Ay? Nabayagan day ta Makitam day ta. Mapan mo imarmarites ni iseng. Ngam oras ka, adamat gayam ilimlimig mo akalukwam. Tatang mo. Lusak ti sika, saan ako nga gindadalaos. No ang sasao ka, kunam na sino ka akadalusan. Nadamag mo kanin kagwarwara sa damag, ising bakit? Anya damag, Martin lakay. Di may papanitin aramid ni Lori iti ex na. Pinagkwartaan na kanukay. Aywan, iso tinangag ko apag sasaritaan da iti tersena itay lakay. Aginda dalustumot nga min nagsasao. Anya nga ita? Nabaktuyukit din. Ang pudno ka di dayjay lakay? Uy, ni Muller nga ex na iti sentro amismo tinangibaga ka na kami. Anya? Kung nagtumay, at ilimlimang na akalukwan na. Ay, kaasimat nga rod ano kasta lakay. Kasi ngam nasaya aton ti kastaan na pasamak. Bareng makaamir. Inakuna yun na rumwar tatang. Kasta talaga Kastoy gayam tirik na nanukwa. Ita amumaon tirik na ti makatawaan. Gapo iti kalukwam. Nagsakit itirik na tatang. Ano sama? Kasta talaga. Kastamot lang tirik na ni Iseng. Idinapan mo in marmaritais. Nagbalatagkan ka ti dakes nga aramid mo, anak kaw. Ay, anya nga tano, mapanag iti ayan da itatatang. Ay nawaw. Anya ti aramid mo iti ay. Anya kumapay ngay, mapanak dumawat iti pamakawan na Masaysaya at manenalo kasta ti aramid ang anak kaw.
Si kamod gayam Marilore. Anya ti umay mo ibaga. Ay, adda ka din ni Ising, pare. Napan nakitsinta. Anta ka di masapul mo kinkwana? Ay, addalaan ko makayat ko nga ibagaken kwa na, pare. Anya ta jaya. Isukuman ti pangidiritsuhak, pare. No kasta. Agsublikan tulangan inton malam mare. Sige. Agsubli ak tulatan inton malam, pare Martin. Oh, agkapi ka pa'y Marilore. Agyaman nak, Marinora. Kunaklakit din nung kagura nak mare. Sapay prang ka ti panagsaokan ka, di na minsan ngay may ka dito'y balay. Namiris ko nga men, husto ka, mare. Ay nawaw, sika ka di dayta mare? Un mare, naamiris ko asaan gaya man nasaya at akat katawaan. Wano, pagang-angawan tayo, tinagkamkamalian ti pada tayo a tao. Nasaya at matata nakamiris kan mare. Narigat nga minti aginda dalos no maminsan. Uwan nga rod, mare. Ay na, kastoy gayam, tirik na. Ay wun gayam, nakasaritam ka din ni Ising. Di mawat ka din iti pamakawan kan kwa na. Saan pa'y nga rod, mare? Adda ka no na panan na. Agsubli ak tulaangan iti ayanda inton malam. No kasta nga rod, agin ni storyata pa, no awan pa iti aramida medyo balayo. Tay nasaya at ti pagsaritaan ta Saan atay biyag ti sabali a tao. Tapno saan ta makarma. Tay kumakatawaan wenno pagang-angawan. Ikararagan tayo kit di ida, tapno malawlawagan ti panunot da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.